ljudi, ja sam Master HD ljudi. Danas snimamo, nakon malo dužeg vremena, ponovo video. Snimamo pitanja i odgovore. Da. Sa mnom. Sa mojim dobrim drugom, Ismetom. Pozdrav, Ismete. Pozdrav. Za moje drage subscribere. Da, ljudi, Hajde, znači, na prvo pitanje, Ko osvaja Ligu šampiona? Napisao je Adnan Hukanović. Pozdrav za te, brate. Ismete, ko hoće? Znači, nisam niko hodio. Real Madrid po njem osvaja, ali ja mislim da su favorit Manchester United i Barcelona. Inače, ne znam Barcelona. Drugo pitanje, odakle si? To je napisao Fadil. Prijateljčin drug, tako da. Pozdrav za tebe, Fadile, ja sam iz Velikog Bajća, da, tako je Ismet Velikog Bajća, sa Velikog Bajća. Koliko imaš godina? Ja imam 13 godina. Ja imam 12. Da, on je 7. Koji si razred? To je parno isto napisao Fadil, pa ja sam 8. razred, inače trebao biti 9. razred, ali sam 8. da sam se krenuo kasnim godinu. A Ismet je 7. razred, on je tačno na godinu krenuo. Ne, ja sam razred. Gdje ne to je sad povedati. Imaš curu? Imaš. Mislim da imaš curu? Nemam. Ja imam curu. Staj, imaš ti curu. Imam. To je isto napisao Fadil. Pozdrav, jedan veliki pozdrav za Fadil. Najdraža boja je napisao na Instagram. Donja crta AARM, donja crta 7. Pozdrav za tebe. Moja najdraža boja je plava. Ismete koja je te najdraža boja. Njegova isto plava boja. Da. Sad, koje pitanje je bitno? Koja ti je omiljena igrica? Napisao je Amar. Ne znam njen priliku. Pozdrav za tebe, Amare. Moja omiljena igrica je FIFA Mobile. Za sad. I Free Fire. Na telefonu. A na kompjuteru... Na kompjuteru ne znam. Možda. FIFA 18. Ili GTA 5. Dobro. Koja je tebi Ismete omiljena igrica? Inače on to baš ne igra puno. Tako je. Ili igraš, ali igraš. Slabije. I kako ti je ime cure? Isto je napisao Anar. Moje ime cure je Ilma. Da, pozdrav za nju. Ona 100% da radi. A ne znam kako da radi. Možda je reći. Okej. Ernest je napisao pitanje da li sam idiot. Sad. Nisam siguran. Možda ono 50-50. Ismete je ti. On je isto 60-40 koji ja. A ja njemu kažem pitanje da li je on idiot. Odgovor u komentaru. Da, odgovor u komentaru. Ako gledaš ovaj video. Jer 100% da jesi. Da. Znači, ovo sljedeće pitanje. Koliko si imao prethodni... Dobro. Inače, vam prijateljice. Koliko si imao prethodnih kanala, napisao je moj drug Smajo. Odavde, vidi si mu s kuće. Ne imaš tako. Kako se ne vidi? Okej. Koliko si imao prethodnih... Ismet ima kanal, ubrzo ću snimat. Ismet, koliko si imao prije kanala? Ja sam imao 4. Ja najvratnije isto sam imao 4, nisam 100% siguran, pa se nešto. A možda 3 ne. To je napisao Smaje, pozdrav za njega, ja veliki za mog druga. Prijatelja, pravi. I kad ćeš ugasiti ovaj kanal? To je napisao Smaje. Poslije ovoga videa. Sigurno pada. Poslije ovoga videa. Haj, baj, čao. Šavi se, neću ugasiti. Ja sam nekako na ti YouTube ne pokazati. Otuzor. Neću ugasiti, najvratnije. Ako se desi nekakva bolest, ako Bog da neće. Znači, ponovno pozdrav za Smaj. Ismet ovo vrijedi pitanje, znači neće gledati na ovo. Ne znam. Koji ti je cilj na YouTube-u i... Dođi do stoje. Pozdrav. Koji mi je cilj na YouTube-u, pošto još ne 50, znači cilj mi je za sad na
je 50 subscribera, ali mi je za sad cilj, kad dođem do 50 cilj, onda do 100. I pozdrav za Edu, subajte se na njegov kanal, bit će vam ovdje Cvika BG, sad će vam biti Cvika ovdje, sad. Dobro. On je pozdrav za njega ponovo. Znači, ismeta koji tim cilje su? Izbite 10 pa onda posljedice. Znači, okej. Imaš curu, ponovo pitanje, evo da ti ovo pitanje, ponovo pitanje, imam curu, pozdrav, pusti za njih. I ako imaš, znao ona zato. To je napisao je. Pa buraz, ono te znaš. Šalim se. Pozdrav za njega. I on je još isto pitao me je. Da me ona voli, naravno da me voli, jeste. Da me voli, jeste. Pozdrav za moj prijateljstvo Minu. Ovo sjedi kartijetka. Reklamiram ovo. Imate sajt gdje studjentovi nevjerovatno su kvalitetni, jel' tako je što? Aha, okej. A imate ko nešto govornu tropu, joj imaju ovi spinera, koji njih još to troši, tako da, odite ko njih. Sad bi živio ovdje, evo, 50 km. Sad, koliko ima da ćete to km? Što je ovo? Ne znam, nije boje se da vidite, znači, odite njihov trgovin. Tako da, ako vam se svidio ovaj video, ostavite like, obavezno, da što prije dođemo do 50 subscribera. I pozdrav ponovno za jednog gol druga Rijal. Aj baj sad ljudi, aj vidimo se.